أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Washilizwanzani wa hili Daula Tropic FM, wangalizi watukufu ikawa nyudunge matangazo ya Daula Tropic FM, zirehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleeni, ngaramgushiraoni khairi na salama na amani, ruadio hunu ndani, rilio Ulaya, Europa, Asia, Amerika, ruadio Komor, ngaramgushiraoni khairi na salama na amani. Chacun à son gouvernance tosana salam. Wifar junior tosana salam. Nima yabana mjokorudi mhe ngarim tosawa. Esitinku ya hatu ya habari za Komor. Habari za Komor ikao siuste. Ikao sufanyazi badima tosana salam. Kozi jo hujaz jo kasirini, kozi jo tsataya stojo kadhahir. Zeni Kruza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hao husi shiwari ya uhadilela dhumuri mekeni zi haki za kibinadamu. Nyori kao nyu hea vanu manziha manzishi kao ndao nyinyi manzao haki ya hanyu na manzihe na manzihendo na manzihe nai kabana ubadili harongo ya dhinde ila uyo na iyo haki ya hanyu tosana salam. Nimkonda mregeze video zangu mzifanya montage mkaza mfanya hamabala tabadogo fulani tosana salam, na mfanya ze montage mtifanye kabana ubadili handongo ujubadili mnyezimu nimko hanzi hando tosana salam yabo simtiani sawa na umwambia nukaya mimi inubil dizel ngamrengo eshabashu na mina esitinku ya barza Komor. Barza Komor ngamrengo eshabashinu na mina warumishiwa Daula Tropic FM Madame Ben Soiba Alfamzen Baba Nana mwandishi jimla Daula Tropic FM Badruddin yemwana nyasi kao hakauja remplace yeva mana kabanu ramtoa mwana nyasi daya ya ikangu jihunro lejula pari grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maïcha, grand notable Touré Moroni, Soule Big Telecom Risenferol, kazi mumjini, mkazi ngari mtosawa nikao, inde kipi ya zingara le Daula Tropic FM. Ngasina madanda rubanu basi. Ngamona ngasema kini. Yemadaya handani ngarjo zisa, yema dhamana wenda wa haruma zehele zahe, zenye chaguzi zanrabo, mchaguzi ko kartuzi kubali, karnaporo zikubali za voti, amma ngabo wazikubali. Wadio haruma shesi wa Shamzwani, hususan de parti serse, nanu walonga zija, nanu walomwali, riwauzise, ukaya, ebanu, ema utajio ya hanyu, nyinyi parti serse, mwende wa asamble mwene make, ma dépité ya he parti serse mfanya dizongarenda NC 2019. Haukaya anga rjosubuti ritekeleze, wajib, izo dépité rimuhishimu, ikao nge suplia wa mzee wa hatu Idarusi Said Hassan na de suplia wa hahe Faisal riwauzise izo ikao ndizo wawo wambao ndongo koziri tabisha ngarjo rudiri manisene sa tabisha yo ya handani rudiri uzise yema dhamana he parti sersi hususa de muwa ile baraza la mawakala son excellence Mustadrani Abdallah Mzuani arumam kabala wasima makalma ikawa yatokea jana wonda juzi ukaya wajo yemrujwanza minye ze voti
ngaba jobu wa mru ambao muri hamba gujo wa mru ya feneke mru hafu ujo wemru hafu gujo na fungwa na yengo ajonda wa mlejeze le kalima local kalja ekea kalija kubali sisi Tropic FM ngari uzisao madhamana rioni se ukaya na mrudi mrektifie ususo ndawe wamba gojo uwa bomuri wahe umkabala wasima mrudi mlekeze usoni mwe mtukufu bwana Mustadrani Abdallah rais wa hele baraza la mawakala rimwambia ukaya sijao na wafanywa ndazi garjo mweshelezizia izajiri nizoziko ujiri haruma nichaguzi hamadezi yirisala yararu emade yararu garjo ni sawa na nyasi wa hele jira la hambu ukaizo mjoko hunra hinrio soni manuru el fatih hamabiani hinri ningu mabioni hinri soni mtukufu kamna hunra bahinru mpakari wono dorjo kubali sisi Tropic FM tosa na salam ngarendelea ngarinja harmai madai ya birira tini represent kwezi mtukufu Mustadrani Abdallah mheshimiwa president wa l'Assemblée ugabili ngo wendo harmaze hele za madepite uchaguzi za mawakala uchaguzi boko mrungono hama yeserse wao zero hozi kazi jakansi ndondo mrungono hama wodo waloho tere hao cheharaha na muone kampani fanyishi hao okay parti serse harmezi siwa wodo wafanyao ze grand meeting wodo walio hotere ngabo amese plan B hao strategie ya ho anuka ngo kinyume nezi ngo kinyume neze nchaguzi zanrabo zijoreshe hanai rijozi hukumu banu razaba wadaza kartuja ze strategie warumi yao ama walio hotere actuellement de parti serse parti nku ya hemu wa dawla fakhamat ar-rais colonel Azali Athman son excellence mzee watu militaire kwezi president wale juma la mawakala siono video intabisha siono video wakahutubilie maranya siono video ikao wandikao gabeda wa haruma zehelezinu harumum kabala ulio sima anjwa ngabo mruamba umuri na wenga wena madversari wengi wanazija na makadra wasoma ikaongwa nzoo nese ukaya leo sidawe bwana Mustadrani hau leo ndawe ama waonise ukaya haini usiku kuna uja utopresenter le bavu ama de mana nyasi Archimed alias Satwa mana nyasi Sato de jamna hiyo Santo kadha wa kadha walio harmale bavu la sima wa uzingara wajohenda milele soni shanga amini ukanga wanzao barua voti ukawa kwa tsina ndogo za hufanya chimizinga chimbarongo amma ngwanzo mshindane voti labda voti wako kartuzi kubali mkini nyinyi daula hau nyinyi wabikanga mheshimiye daula wahom kabala wasima nzuani baada tizoni sabanuka nganyenya harara mrambu wakangabo wandu boko amboseye wanzao hautukhma ijomkini hawaminyeze voti arbom kabala u yode namna wazonisa leo kwezi son excellence Mustadrani Abdallah président de l'Assemblée nationale ya Komori Luhishimu Sedal Mohamed Sedal tosana sala ngaruzi sao mwana nyasi umuri yakautowa ya dekrebo wa Komori mtambaze matangazo yana yakauonisa ukaya mrujo menyaze votizo ngarujo humwaya afe yewe yimru hindri ya joko wa mru yafe hasibabu hindri de kaze votizi hiba ngojo wa mru yafe bo umuri
ata president de l'assemblée oni saka emana umuri ya bena mnayo na bokababu hawanu ambao wajoko menya ze voti isho itiso shilono wa Komoro, isho itiso shilo harma mkabala wa sima, isho itiso shilona harma lejera la sima mzuani, na sisi ngarjoma sheleziani nyawikao milia ezi hususwa danyi mabawe makalima ya uwa danyi ukaya ndizo mhakikisha uka eujome nyangu jo ulwawa sha mustadrani president de l'assemblée ni mheshimu mtukufu hazoni sandu kaya sheka hende hafungwa ula ujowa hafungwa ani udola yawa shaola ya ulwawa haisa hafunge kiyama ale kalima lokali jakansi liwehe tena litia harara tena usoni mwami msukubali zenongo hizo lazima bangu ntalazo zibanu nioni sena mnayo harudi haunganya mheshimiwa president de l'assemblée mjue kwa Komori daraja ikawa mwasili haruma sheisiwa nizo zikaujiri haunganya neya ujofungwa ngarujo henda mlibere aya fatao ya razaki hadi miaka kabiri side namna hiyo wo yo ansharabo ko kartu ikubali si Tropique FM abangeri kandari jimli seban rihone se kweli son excellence mustadrak président de l'assemblée ukaijo mkini mkabala waho mkabala wasima wambe tindawe leo kwa na huvoti no gwanzoa wa voti zaki binadamu zaki raia ra Kiislamu za uchaguzi haukamsuone mbukange opoza ya jona hibe voti na ngujoka le jeshi local wo surveiller ma opoza nyorikao monisi na mnanuka harumam kabala wanga mjohu menya voti na mzie ekaizo kweli mwere magombane mbulie makandida kao wanzao gombane na Mustadrani Abdallah mtukufu président de l'assemblée urudi ukubali ukamkwezi son excellence monsieur Mustadrani président de l'assemblée ulio habaha emanda ya hongendo ya hisa harmona nti ubanu isayi hisa mkini aukanga si le 2 janvier 2025 mkini ke kuna uchagulwa mkini kutina nongo wafanya haruma lebavu mkini kakutina zenongongizo nchashi hizo wafanya yabongo wajo utsawa mwana simambia nikawamunga ona makandida wenji wana sheka ija haruma igozi shamvu shauka emrujo menya voti ujo ulo wayafe usisindimiye osoni maumuri ukaya denamna hiyo karsukubali haukenge mruhulo wa bahari ba minywa voti Mzade ya kamsamdu le 14 janvier 2024 ya balie panye ya jaka urenga sabu la mauliso kiama ya balia zebilete ne sheirumba ya jaka uvuriza ya rudia baleze peve ya zinike ma president wa heze biro msamdu ya mzadeola ujoka harendo adogo choti ndio ame imani ilono wa Komoro ne maopoza waonisa kaa izo za haona Mwenyezi Mungu ndia ladhimu ndina mladhimu la ladhimu likensi banu rudoeleza iyo moti ekanga bo huiba voti hawe mrujo komenya voti ya ladhimu ya ulo wafe nokeja kaula ladhimu ya ulo wafe akadogo za huwa zinu interdit demera mfomboni mwadi mwaona kaya zingaro mihono ya kaujuma sabu wala maulizo kiyama sabu wala ze wasuyari nikiwa ne mafundi demera mfomboni amtoto waze example hizo hawelevu ni mwenisani ni wamikaonga nyinzuani mwaishie makalma ni wamikaonga nyarma mkabala wasima mwaishie makalma marahafu ya mtukufu president de l'assemblée kao ambesengo za rudia rejeziwa yaonisa uka umuri uomrunda ya umuri hamba uka emrujo menyaze voti nganjo mwaya afe bae president de l'assemblée akauria hakikishe ukaya valema na umuri ya ndena mnaila duwandu ikawa babu wanzuwa benyeze voti ne joudo wa wasa hawa sudikiama she ujouwa gujo ndo magobani shangar jonda ramrenge ha lokali majiro
Tropic FM kartuli kubali amrina dunia ritowa za example zinu rimwambieni hukaya wa ala kulli hali na bake ndogo za hurongo wa kidhamana na bake makalma ya hurongo wa haruma kampani na bake makalma huonisa kaleo bana Mustadran president de l'Assemblée mzamani ijo mkini heke leo kiukaya ukerania uke député uke president de l'Assemblée hamarabidi mkini heke kukaya shawe mwana mingoni mwema dhamana tuliza wamekao wamba Muhammad izo hamando yumuri umoni seukaya hotoa roho rilemewa ona wanazijana wetola ze roho kartu hanza ngaranzo voti ikao ngari akuzeo wamekao wababa ndo haramaze voti zinu hakazoti voti za transparence kazina ule wa demokrasi abajo ukamseto shawa bagwa wendao awengeze moza ukaya ngari jo huua ayujo menyaze voti ingeba kahuua yemzaze hawe mwanamshe yabala sheirumba wakati ila maziona ikao hafilme wano wanundae wakozeze roho yabala peve yonzuani ihomwali yeberi mfomboni hazifanya mwoneza jiri ngazija lejeshi linjia ngabola towa ema sasweri waroha wahansi wandu wahe partiserse wandu wakauhishimu yemu wahe daula Colonel Azali Athmani wahansi shawo wandu wakakinyume lejeshi liwatowa haruma zesali yabongeza dungabo sisi Tropic FM ngaramba ukaya zahanyu na Mwenyezi Mungu ngamjoho onana usoni ma Mwenyezi Mungu ni mabanga bondo haruma zevotizo nani jeshi mwakautoa izo zahanyu na Mungu shangarengawe zahamba neseni ukeyahunda fakhamata rais Colonel Azali Athmani ngaramba izo Cour supreme wahaba ukaya yavotewa no Komoro al-Imam Colonel Azali Athmani izadungabo izo zahanyu na Mwenyezi Mungu haruma wakati joko himisiwa maudu ya kiyama ikaihimi hani mbungu jozisiwa izo yahamba amjozi swazi namba wazinu ekazo nrabo ekazo kweli ekaise ni kwa jamba ya hundra koloneli muheshimiwa fakhamata rais eke Cour supreme kwa jamba ya hundra fakhamata rais ze votizare wa 2024 ezadungabo izo zahao na Mwenyezi Mungu ekabala ya opposition batsongo hanza wambe zilandrabo rihibiwa hanrabo shabala kwele ya hundra de mtukufu Colonel Azali Athmani izo zahani na Mungu ni maksan kandida izo zahani na Mwenyezi Mungu amanga roho sana lazima rudishe lezizana ukakwezi mtukufu baada Mustadran amini ukayezi uhisa amini ukaya kabati mdu ya kanamvu ya kakaribu ni mhu wa daula hama ministre de finance bwana Shehan wode ya zingara ani dia zingara wa mkoba wa Colonel Azali Athmani mahakume njaba wetside kina wenga we mingoni sha ngamambo izo naona no habahagenda hu nge hor hata mmono hafanya video hawoni sakati jao mkini ukena mnayo baho abenge navulilie bonsi kabati akana mvuha makarihila yakakaribu ne mhu wa daula mahana ma ya zingare secrétaire général wa he parti mahakume watukana ezi ya isiha ya ihandisi hata Mwenyezi Mungu yaja ya heze parti hiyo marejeo pouvoir 2016 yegenda hu ngehama kati harumezi mkini bahozi uhunre izo kutujua mtujua sha unu shahidi na zonu onese nyorikao mhimilia yezi ino ngamrenda onai ngamfanya onai ngebidi mbadili sheza do kanje badege ngamrenda ono tout ça na salam ça c'est la Tropic FM la station du soleil harume 104 MHz rimambiani ukaya leo Archimede alias Sancho wede mrikao ngushindano ndayena Mustadran Abdou président de l'Assemblée zenongo kazitinyango harumum kabala unu sima amma iharara ya njia lile makalima yanu likanza batu litala zuzu rionise uka wewe wahimilia yezi inu ambao umuri nyinyi mtiao zembi ya zeza wana trikwa renuvo rimwana wani kanyibe mlo wa bagweni na mdolinda izo mjoko nikiwa na mdolinda ze faida joko buha
shamhadalwa kado zinji mwambilwa zinji wafanyiwa zinji kakabjo ufanyiwa kabasi garjo subutiri mambiani banu kasi Tropic FM rikansi banu biidhnillah rikenamuo rijerione izo mjoko rendwa rijerione zembio mwendao rijerione na batike mrujo kubali harenge mru wa Colonel Azali Athmani ukao ngwendo mbio harumaze helezinu rahia ajoja harongo hamba titrahilwa tifanyilwa jawa Amini na mkubali akamrele sohandani mtolo muhazini mrele so kadabili kamtsina mwenje kamtsina maji billahi wa rasula tabaha noma baga mdugao renouveau hasibabu wanatiriko wabile yabo amini emadainunga rihamisiu amini bwana mustadran mtukufu ukaya mkinike kuhuru mkinike uhunde urudi utolo harmezi hiyo jo wakaya watolo si utola za example hiyo ezi ngio sawa ni mauti si wandurulo banu regaliao na banu rilio rakansi banu mangalia zina mbao kabati mrujuo usiku mdato kwa ufa kabati mrujuo mwaha joko ufa abanga na mrele bala Mwenyezi Mungu hiyo sawa nezi hiyo ukajomkini haushindwa zevotizo bembo ngawa na jeshi bembo SRC ngiyo na mvua harumai daula shay mkini ushindwa he kudra hize mvua mkini ushindwa yake kuja fanya rongwaro male bavu mkini wanukao leo wa uzingara ngamwenda warumaze hele mkini ngamjo uzingarana shashe tiso shahema kalma ya ukaya emrujo hiba hawe mrujo nzayaminye zevoti ngarjo humma yafe ishatunga mru makalima amanda wewe emrajofanya rongo amandu yabegu gabidi mru yahimilwane daula haujeshi yabegu anza menyevoti wo mjinga haukangujo kangujo ulwawa shabo ambesezo kajakabure izo katsibure gebidiu rike sawa hasawa rionise hena mnayo tosa na salam zode zajiri harmom kabala wasima anjwa timonisa nukaya walio hotere makatianu dezi ya fakhamata rais Colonel Azali Athmani gamjio harmon kabala wa hambu tosa na salam harinrita osikuwa jana hau ilade mfomonsi hau de mfumbili ya msomaji wa hii daula Mananyasi Nuru El-Fatihu mjini Zaju harume hambu haruma mitingi kao wanadamu endao kwa jaka washashi ngari subuti rizambe wanadamu endao kwa jaka washashi shasigara pashia wa Dwambia wa hambu zerogo ujoko wafanyilia Dwambia wazee wahudunga ze alama ikao zihansi wanuwaru watende yabo haukausa uhundu na mimi bohambu msaono hea na mvua na jua mshanjeo ze triko gejo ufuharangu gamjona ze dalilu rangu emajera pia yaliyo yabongwa na mwenje honyuma nyinyi madumdum gejo ufuharangu ekazifanyiha Nuru El-Fatihu hangalale bavullo hafanyaje magavu walio manasala mahamine gamjomba shukra bohambu mtogofa za triko za bile bahi na urenga mafoto mafanya jao yewe msuharaya kamra tidunge Nuru El-Fatihu shage jofu harangu gamjodore ngwe mafoto mafanya jao debili yo monsi yabilibu wa hambu ze direksio ikao ndezilio mbaba hanu bazima na zanyisi warangu mkena nione direksio ndaru nne zilona wana wa hambu wajorenga wanaba watehazini ngeifuhe ngenabe zinukaya fatihu harifanyila jau
sheka dohorongo na mnainu izatende zinonesa ezatende zinone njabakana ufanya shaga mjomwa biani atukufu wanzani mdungawe matangazo ya Daula Tropic FM wahambu edira inu ina abaha inu ya anyu fatihu kajandri ya tilo harme barnamaji Nourou El Fatihou, conseiller privé au président Nzamani, son excellence le chef du gouvernement, son excellence, monsieur le député, il y a un goujou direct, Kajanda Torme Barnamaji, yende ya wakili, leba vullo, amma la force, mwishezo mwana daula la force abenge bo hambu karnahum lamwani baadhi ya huwa kubali karnahum lamwani baadhi ya wandu wa hambu wakubali ukaringa bajoko fanyonongo tosana salamu gari mdongo zao Nourou El Fatih mtukufu SG, son excellence monsieur le député. Ukautende huno memwizi harumale bavullo urenge mrubo keti muaminifu kwamba kana abalazi kifia bala sifanye za hangu ngarta hao mishinji ya hantiwa sawa no wamikao warumule bavullo ubirilia mahala honti pia uonesa ukazinzi hantiwa no wangu ikao wabiri ranguma wakala ranguma waziri ranguma fanya utirenge mwizi utirenge mru aminifu utirenge mru nome harma direction wambia wahambuka ila de hanyu yoti ndio ranza au Tropic FM la station du soleil angalie zijiriwa harume mabavu ufanye sawa nele bavu la mitami hudi wala kazi wa mwenje juzi sawa na mzuani sawa na mbajini sawa na mwali mabavu kozijo huja zijo kasirini kozijo tataya sojo kavahir ze micros da Tropic FM gazi PPA ole 2 janvier 2025 Yahowa asihazia uhusi shwaria wadile lazima remnikeni zake za kibinadamu ngenyao zode ze kalm za hatuna kadari monise boamburi onise ya mtukufu ukaya ngejo ufuharangu na mvetriko za bile hata mpaka tiono zijokojiri nrudi nrejei ukakamna urongo la haramaze mimbari zini nyondo hambu kamnasiwa neke mzingara naro neke miadi mwirenga na Nourou El Fatih zila kweli bandu ya hanyu bazezi za birabo riwono tosa na salam sirenge mwiti sirenge mrubokomru ani mwandu wajwenda wajitumie neze arkami zao wajwenda wajitumie wao ujoja huwa aba hukaya sibeha mru harumaidara fulani fanya nezifanyi wao fanya za fanyiwa fanya za ekol tekniki ya fanyiwa fanya utamie likoli ila ya wahabala fanya ufanye hawa uhensi fanya uhensi mwenje haruma le diral ndogo za haringa batuko fanya gymnazi izo mala hauliani yani izo nazifanyiwa sha izo mala hauliani shandezi ndongo za uhansi ekol tekniki ya hansiwa ndongo za ubu universite ikao jumba la sala hansiwa wala fanyiwa fanya uhensi mwenje haruma lejera au kanga gamjouroha yoke tina hunu wala ula mandanye hisa gamjouroha wakati hiyo nebeshelea ngilo yode mada ya bidire kanza rilawe nga njia haruma imada ya rao tosa na salam bwana fahami wa Said Ibrahim son excellence monsieur l'ancien ministre son excellence ikawa gamjosubuti ni moni senukaya fahami wa Said Ibrahim miongoni mwa wana walio harumaye Juzurul Kamar wa ilmu wa kanti wa soma miongoni mwa ani
ze karamba hili mateknisie wa siasa wahelejera la itsanraya ikao tiono mastanjabu jana ya suppliant wa Idarus Said Hassan son excellence ikao timbabu savana mwananyasi Faisali haoni saukaya ngabolua shoitiso ngabolua ikao haini mrujo ndo palais du peuple yo harmaye zenye chaguzi za ndrabo zinu chaguzi konga jore wanani kazina ureha député ujonda yabo kajabala parti kati majorité kana ujo opposé loi fahami wa Said Ibrahim hazoni sambabi juzi ukahakoza hata abiha haonisa ekilua embabi ya bembea shamimi ngamrudi nuzi semana nyasi suplia ikawa woi mingoni mwa ema maître wa sharia walio kwa mahakama Komoro maître Faisali son excellence amtongo uzisa mimi mbajindu guguru ritonata mba irini ya husu lua ni huzise alors yabo nyinyi parti serse mfanya ukanga manzomane mabaki wa assemblée kabati mrulio contre do japose loi yabo manabo kajapo hame parti serse mrudi mfanya assemblée hamade ila ya resha 2019 wao ishoitiso wa Komori ishoitiso bo Faisali mwananyasi suppliant wa monsieur Idarus Said Hassan itanga mjini alors yabo nyinyi participate kweli muhimu yanyu mwendo assemblée mwende makazenti kifu mwikaze bahano wakari wono ema député wa kwa assemblée mahamitanu njawasami hata tuwasili mizimgu emishara wakawirenga mahamitanu haini luwa jojabu mtuamba wiba na wala nruwa serse hao izo kweli uo kandidangu hii muharuma zenyi dozinu jambe izo kweli nga wangu ikangwa kubali uze fikira za hoa nruwanu yusideroli ya depite inde mana nakahanza banu nihetize madandraro zinu nzisindrimie banu nionise khatwari ya kalantize mkomoro shababi ya kubaliu ukaizovoti ya kubaliu ukangabo wandu wanzao hari wende watowe tabu wa pale du peuple bahari wa vatriko za brile za maore nouveau nso adini mimi Sibambia ni kwa msondo wa Komori mbangali yao. Dotokanga wandu walo makandida yao. Uksembillah. Muhimu ya wandu opale hiyo dohonda mishahara basi. Dotokanga wa makandida yao. Zitwaza hao zifungu hena mnainu ukaya. Muhimu wa wadovu mlu wakasido wangu wa SRC. SRC national. SRC. Showa twanda. Wajoko twanda. Di marahia. Walomo mijini. Mwareseveo ninjamba de serse de makandida madhalimu wawasiti ate maopoza watu ujua emana ya depite watu ujua ze faida za depite watu ujua emana bavu shemwe ya hondizo Faisali kweze mtukufu Faisali mtukufu ikanga muhsimu enda badili yeluwa ya ukaya haini mrutu yoka majorite à l'assemblée kana huja opose luwa yabo enda badili bakena ukiriba nyensiyo ngabo banze wa Komoro wamba ka leo ngajo fasankule ngwanza wa vema depita ukakena ukiri yensiyo mahamitanu batoka madepiti yawe haza hao twamba wina humkamsi Oui, hata mwono wanensi ya honda, atakula hali bofali swali kwezi mtukufu hamandawe, suppliant, wabze wa hatu Idarus Said. Wapuharu majera kuu, taji, wapuharu mjimema, mhuu wa kidini, mwapuharu na mbadili. Na uvulie bonti.
fahami wa Said Ibrahim ancien ministre député uliona lejeralo wakati hata wakati yo bahari tena yo bahari kuu mitimru wafahamia changamoni seka mingoni mwa wana wakansi yabo yo bahari tena yo bahari ya kansi yazi ani ilona shiwari haukangena robonze rondani siasa ngena sharia ngena harunisha harume daula yo pia zanongozo ngozo pia ngenizo ngam aminu kaya ekahafanya nayo izo habenze sheikatala ngemingoni mwa wana wa hekomoriwa ngemingoni fahamia Said Ibrahim na minga mwambioni watukufu wanzani yeti manzani wangu mtukufu ifahamia Said Ibrahim yeuni wona jao shaindeze kweli yemrutojo shinda yani yafanya mna distance wa mru na tawe yake ule haruma siasa shamra titengele bahari ile wenu mruende harenge bluzo la noir havaya mruna kaya haruma yeka yaonese heliazo simwambia ni banukaya sikakomori Oktober na Japan baiti waza takriban wanazijana wa timu jana naya wende wasomo magistra wakaula biso amini wavuka ngamjwawe mana wenjini hao mapesa siono mnajana mo hatu c'est un professeur henda jarmo hiyo ngia avoka c'est dangereux mana njaba avuka mwi no shangabo kala za magistra walo yabo ikawa hazao mapesa si ubimisa haki si uria libala Mwenyezi Mungu si abadan abenge wasuya Said Haruna fundi Haruna ambao imana ya voti abenge wangu wengi kwa John Mroni Boko rangeranya rango zireso rangule jeshi ranguye yamba havotewa na baraka javotewa ranguye ndio atie bile teila gonde afanye bahari wa imanza na fulani izo pia Qur'ani yamba izo pia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam izo pia fundi watu haronesa ukaya boba hindoro ko zijo ujazijo kasirini ko zijo tataya sojo kadhahir ze mikroza tropique FM gazipepe yao asihazia uhusi shwari au hadile la dhumuri mikeni za kibinadamu kwezi wananyasi wa heparti serse ikao garirongozana au banu hema stay ni adabu mrungura mbuo wa Komor ukaya nido mlotere actuellement kamtsona meeting ya mbamlo itotsinda ni mlo harumezi siwa sheka badarangalie siasa nezitwa heli wando wazimba e parti serse ngo wa harumaze votizim amzambo clair na yabo ngwaona ze kalite zonti pia haukaya ba vya mapoza wa mabakale jeshi lo renga liwanike pourquoi mlo har haini meeting ngamonao haini meeting nzwani haini meeting mwali haini meeting ngazija ze triko za valo leo tsinde zivalo leo zinwaji ngabwa kweli wa baba isi wao hana tiriko sha wakati ngojo uhisa janvier ngode yahise fevrier ngode yahise garolo rabaki hawasi haruma ezisiwa nemijia hatu nezetabu za hatu gamjowa utajiwa ndo wao muamini ambao hizo kamba dombadiliani gamjowa utajia haukai maisha wao gamjowa ya utajia mungu ujonza hule kilo ansohole ndugu jwanza hule kilo nyama ndugu jwanza hule kilo sukari ndugu gamjowa uona bwamba zinji njaba batibadilihe njazamba mbujo zibadili shangamonzo noneseka zendrabo zamba zinji kabati longo boko mi ujifereshe hamada bona puasinga alhamdulillah ngamjwa be mani samba mi ujifereshe hamada bona puasinga njini asibabu hivi ni ujifereshe haku hamada bona puasinga
ujiferesha marara robo na pwa hambu mana jiferesha robo na pwa singani wodo mji wokweka wamba sonzola wandu wamba tsindoi yo hatondo waserse gwajwa wodo mji wokweka wamba ukaa ye mruhoi ngari mheza ona singa jo uonesa ukayanda sina lazima ndoi mjumikani ya bidi ya rahu undayani o usiku ya mhuwa he daula mheshimiwa Colonel Azali Athman ya hundo raisi en 2016 varoha wandu wende wajitia wandu hele jera la hambu watsukanda warambio wende hamzaza nambari wahanda mtukufu mzazatu manamshatu wabe hao je salamu ngondo raisi salama ngurambuo wamdu mhambu ba ngurambuo kaola kaja kanda asina bahi habaja wandu wasingani ndawala wao habakana nenkro yabo siwazo wandu wajabanu bahiti sindi tijua kaya hakika Mwenyezi Mungu ani zila bir dizer ani kawamba tiono wandu watukandasi wajabana hango jozade yoti bêtise mabioni bwa Komori. C'est très difficile honjia hula ukaya wahana principe wandikao kwati ngao kinyumenezi wahana principe wodo mji ulio harumahambu njaba kabati wangu walio takriban ziwi au majana walio kinyumenezi ya Colonel Azali Athman harumahambu njaba kabati wangu ngabo nro sha waode ma premier na botukwa kwa tungo mnyengao sha wakubali ukaya ngwawona bao lideri wa hao wakubali kwa mwendo tindo mundo wa hensi banvi wenji wa bati jao 2002 wamtoi wamvoti wa miko amini iyo de male parti yo ya ombisia singa abange yo de fierté bakoti hanyo wodo ndo kokodo jarumana mabiro wefanya ana maskaradi wefanya atawa dogo unome wa baadhi ya wandu wa serse wodo jisona na damu ndi zinabao zinu kabati atamba problemu nga mumuhakikishoni na humbushirani khairi na salama na amani abange tsirongoza le parti serse wajiunda onzoana harmu mkabala wasima hukaya kena utsokiri bana Mustadran ancien président de l'Assemblée riuhishimu elewa hukaya umuri ufurzale kalima lo hukaya imrujo minyaze votizo wajohu mwayafe waho ujuzi hakikisho kema na umuri ya benamnaila dabo hukaya gababuwa wandu wabangu wajohu minyaze voti wazie watimie shabati uje mrujo uloawa hafu hasibabu dezevotizo tibahi urudi upresize ukaye mrujo uloawa ye ujo uwa ngujo nda afungwa shanga njonda ramlibere na ola hasahafu video yonga miniyo msukubali makalima yao kwezi mtukufu nabo ngamdogozo wandu wa serse amarabidi ukaya kena ukiri mtsonda majorite à l'Assemblée emaneka kwelizi mkiniha yabonga mondo madhulumu yensi mahakume na mfukare hauka emwe daula hasafanya mahaminane gamando mwatahe mitano yabonga mondo madhulumu yensi mwikaze bahanu tena ani yabo bahinu uvundo dojonuka haukarioni Assemblée yarumishi harangu 2019 atajiondwe habaha kabatimba athari ya mru haubavu haulua ya jayabo ya faidisha ya raia kabati mmono bwa Komor ukeshatsonga leo inu mawasili daraja mndu yato ushinda hula kilo ansohole mndu yato ushinda hula kilo kuhu dabo kama depite masunduhu yakawa Assemblée watokojuma utamba minja samia tarjosili Mwenyezi Mungu madepite wakaabo haukaya wadhulumu nyansi wakajuma hundra mishahara basi mahamitanu haini depite bala hakauliwa ziwi majana maili 2000 euro zodi wakautaha lutoka watodo basido wandu wa serse baeda ula erema henda na yo ti amrisha banu sionisa ukaya Nuru El Fatihu geanzo udoji kamlisa wohamba zeno ujukorenda hambu
na mie toma ya ngiondemevu sheka hufanya nga mjozamba ekanga sina muo ekamgwa benze sionisa ukaya na bashanjwa fulana batishanjwa fulana shao wakati rendao ala mazinjiza hansiwa habo haruma lejera la hambu mrendwa magumgum bandhu ya hanyu na leo ekango ndo anome mru sinome mru joja wa kifie lejera fanya action ijo hansi lejera baki athari ya hao okezi yonge jo hisa ikakutia mwezi mtukufu gojo nisa hama de majumba ya visitiu hama doandu ikao wa hansi ishara harumale bavu iyoke jakala dhumurika na prefecture wa Komoro hambu hatu bala aukasi wa shashi mijikimeno mija pesila hambu hata johunda yeyezi ya kaharumezi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yano ma ministre de l'Intérieur de mwizi wane wallahi haijimlisa haisinye hamba hambu no kena prefecture namnabi nyondum lobanu lona hankli bavuna libi lona mijikwe na milila barokana lazim kena prefecture rido fanya zestre za hatu moroni chapesila hambu hafanya yedi ya jana prefecture ya janio homjini mituje haruma hambu kapitali ya hatu haukahindi tarehe nabo Colonel Azali Athmani harumu yabo kado ya handa harumu kado abidi voilà abo mpango watu hisa garimbu shirani nyuma kansibanu nimjoko rudi muhe rudi ruone sekaya ze voti zanzo zirewa le 25 janvier kartuzi kubali voti iboko zozanrabo ze voti gazo fanyishi hanrabo ze dalilu nga monao rudiri mwene shelzeni ukaya ema kandida walio hotere wachapuao na ushanje triko na wende sanombio de parti serse na ongwanzao wajewa ke majorite à l'assemblée lozahamaji haukaya uwabira karjaona Nuru El Fatih mwana wa fakhamat al-rais Colonel Azali Athmani hataba zemba lomjini zahaju juzi baadhi ya Komoro wenji wahambu wateshilana boriono kabatimba mushkili namlalao nunu ngarjona na wakati wa saya ikaze ndimi za hatuziwehe taufiki yabo hizo si wanu waruma ngari tahosama ngari omba Mwenyezi Mungu ike ngabo za jibia wandu kangabo za weha samaha ngartsahao sihubenza namlalao nunu ngarjona na wakati wa saya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.